Mimi who is say ye pana ase omo chewa Vanessa asembi obi obetwa so obi wa broken heart teche na odidi pa obi won so broken heart teche na no wofu obi wa broken heart teche na no obo life pa ono ne de no that nka warida ye de enkenye nanso edurumre bi na wanya ya ebia na wu sofo na oka ntam no ne de agu enti hwe obi a yagu anim asese wontimi nwo na rade adom ntafo ode ne do nyina bedon kra no eye anim base oya ba ya nso ohun ana oda ebusuyen tina eno sa ne pese ye chese na ebusuyen atete ne yia na eya nim guase ama no ti Vanessa na ebesere no e de ekoso bi onde onum nsuo no mani nyina na flum ompimu na ekwan abeda nanum ama na kasa do da yo mu bi mu oyia na nso omofo mo ni nto enkura ni nti enti sa ye nwane ye ne de ne ho to na enyu abe ma won hwe miso ye kro bi so hine se konkra dance aso be menna. Obviously, for this is your girl Anita. This is all about Proud Shrimp Team. The Patricia show programs I say a year wedding, outdoor and parties, naming ceremony. Program BI Koso Yasibiya or showers here. So here me I just call 0549 972425. 0549 972425. I'm the CEO. Patricia Movie on here, just call me and let's link up. Thank you. Proud Shrimp Team. We are into serve. Dear Vanessa for. Me can for Jude TV. I'm a baby. Canada had no one near Shady Jenny. I want to be who know my papa, and then some papa, and it's just some I also. I was out for we didn't do sample. Send a damn the catcher must say I know subscribe to another notification be not call. Some the next update be and I said next video be at 1 hour to me aka. And then my saying sister part to her. I one more share who say any not to come dada. And then my saying and ha and never to come. Why you about worry need dear? I and summer a coso or you near bema a funny face. I know what dinner. Mr. Patricia so hwe ne kasa ye mu a anasa wa wonim no lutumi say o kasa wo say adwenu mu do awusia eye futu ntine wo ha na wa kyerɛkyerɛ ase na de ekoso bia no yamaye hunu onyewa Papa masanya obiem ere ne bisim mo mu twasi ni kwa matwa be gina nche asamo ni nyina aka ho why oba wari ni eye say bema oni oba atia mutumi tisa momuti sasa moja ya na se eye ye besie bia na mutumi dia wari jaye ba na ye awarija ye de nyame nukwani enkenya de a eye okay nanso bibi nti untimi so ntena wo se mehwe ne mawu show Vanessa wo yere ne me ohu na metete na wotena me nko a me ho na meku a wobusa ho say adana ye be ma wo funu so me ma dodo say na ebe pija wo de ma dodo say na ebe jame abesu ati ase it's a wotena me ho ma me metete na wuwu a wawu kwa ohu that nka warida ye de enkenye nanso edurumre bi na wanya ya ebia na wuwu wow aha sanity o hwe mu atete ni mu ya odi na so uja so obeka say bible say for better for worse so mo kantam nke de we bia na wo se nka odi sofo na o kantam no ne de agu wow sofo na no agasa kantam no ne de agu minim sofo bia na odi obi aware sempa ewi ase na odi oba bi itwem so maami ni unam se de bi na sanya maami ni o so ndem ne nejai wow sofo muawo so what you say mimblemi na yere ko sese mehu asem nim so no kra na oye sofo no oye nipo etini ni pesu ni chense menya ya mewu oba ni nso ni pesu chense me so menya ya de papa ye mi obekumi banka wari gya de nko obi no awokọ wari obeka se me ko wari me tamfo na ne jaida nso enti ase bi anya adwuma ne no ma bi ankoso ye obejai na hwe de wuni abema funny face ye ya asa no ode dodo
what did you be a term rough no born a medical, mommy baby, Satawali over come home. They said, oh, say, quite was I call Bismarck the joke, say, 1 in a year die. Also, one in a year die. It's who ya na sa what say? Sanoka. Say, on in a down for power, which a cow and chicken, no, 1 in a year die. Wonim, share, you bet my funny face. Me who say, or no one kasa bi mammy who says, Sebi, ne home fan kakra. Okay. So what I say, and no maybe a D came to see ye. Anna, me who say, ne trauma be brain now, oh, commono. A fabi bray, ne mana won whom womuno, say, no crazy oh, whom crana, and no come home. One, yen na or Ghana ha. Annie, I say, you are bear mano, or Dick can worry. Better on say, untimingo. Yo, and you also when you are ba. Vanessa so any natsna. Nyame ya adom wacho mu ma. Ama ade a efe kwa mu so erade sa acho mu ntafo. Enti hwe obi a yegu anim asese wontimi nwo. Na erade adom ntafo. Ode ne do nyina bedon kra no. Ede ne we nyina Ahyem kra ni mu. So wo hu. Enti huna so onhu mu sade yan ye tene ne de a. Enne na me hu no se enkra ni ntia. Okay. Nemo nka tendidie no efiri ho dia nka eye ba ono ne die no ebi ono ne die no eba ne so a ewo sasa na wo ye se ne yawe ne ba ewo sasa na wo ye ohun me tie ni video bi na o se ono de sabio nso ye bema nti o se me de buo ni ani die ese ne fatama no sabio wo se ono ankasa na ye kan se ono ne die ne bipolar ne die eba ekwan ono ne fa so eniye ana o kire enua baba akoso ne de ne ba de oye niye so ate ase aha ene abra kokko de mo enti no sa na wo ka de a ene na me hu ne se enua no ye nyina ye moa ne mpaibom ne amfa yare hwe eso ntato ne nke nyina ye mpa na ase wo mo chew na ase wo mo chew chew me hu ne se ye pa na ase wo mo chew a Vanessa asem bi obi obetwa so what's akwa re ne back oh odo ye odo oh that Vanessa uncle hey obi timi ware no ne kru na jai be 6-7 years no obi ate ne baby but ube hu no masa aka bu wow wow Sika abusuya no okopa abusuya cha Vanessa sabe ko back no masa atena bom nanka ye ha be mani na atu atwa o se na ko yare na ba mo eno no so mo betena o so mo ntena nyame na me decide am mo so mo ntena ba se funny face ni ba for man bia betuma bia be ye boko na wonya sure say nduboni yanko ofa fa yi because the video na so be de bona no chin no ho no nya be ma won hwe miso ye kro bi so hene de se konkra dance aso be me na misro ye nyina ye nuano ya de nyina anyo de wo ye bie ye mafe ohun ye mafe ti misro eno de be me na misro wate misro bi ho ni free ho ma me wate ohun donti ye nyina ye bom paye ma wo enti sa wonim bibia me de ntafo de me no mu agro hwerade nhyira pa wo de ama wo sai omei ebenyini na omu behu a ebe hawo mu beye ensem bebre wow odo aye wo ma na nim se nyame nti wo ma na de obehu wo ma ohun nti ni sro wate se konkra dance aso to bo kra to bo ase ma ho ofe pa me pe na asem ohun na asa na obesa na wo de ne to begu baabi no apusi etso de matete da bia ne ne asi ohun da bia ne ne asi ti ma me pe na asem o sa ye children's president enkra nyina pe wasem na wo num we na enkra no besua ene social media enkra ni nyina akoso kra chen ye mpanimfo ohun nti honom de mesre no me panic show se ho ne de mesre no o ma na mma saabie na de ewo se ye hwe na ye ka no ye hwe na ye nka menim se nya wo percent ka ne Vanessa se beba ana nya Vanessa ne so pe se nka se beba aba na mo mu fanto boase anya hwe mo wo mma wo enkura ni nti enu nti na tete ho no ye maame mo
na ye papa mu ku mu kra na ye se o menti na wotem na wote ho so wa stadium set to obi timi na obi wo 10 oba ba ku enya se no ye ntiti no na ye ha ne pa na nso mu ya ye se o mani nti se de be ya won san fo mu nko baabi na ye nko haw nti no wotim so aware ni ye o se enyo no wotim wotim no wotim no de awo do no obi awudu enya se na awaregya ye ni ho awaregya ye free abode fiti ase enya ne ye na awaregya ye bebo ohun de metro no but enkra ne nti so mo be jai kra o mo mane nye mutual understanding o mo nti o mo ho ase yie o mo nkasa yie o pese ohun ba na o access ohun ba no ye o papa bi wo ho no ma woni ni jaye ni kwan so ohun ne bo ani o ma mi bi so a woni ni jaye ni kwan so ohun ne ba asa papa no be try say obeka nkra na kwose baabi ma no so be try say se de be ya wo hu no okay sanity ani o ma mi bi wo ho a woni mbatete eti eno so mo mfa ne mama mi wuni adage den na atete ba ebi kwa me ka sei ma me kro na papa na na ehwe ne ma ba we de mo mienu nyina na mo hwe mo mai ana ntawantawa kakra bi aba so mo nyanto bo ase Vanessa de mente se wo ka bibi die mente there be ono oba bia na o accuse funny face wo de o ye no se onyai ohun onyai because one say edi say you se o ka so onyai we na da is too much eyanim kwase o ya ba ya nso ohun ana oda abusuyem tina eno sa na pese ye se na abusuya antete ne yi ana eyanim kwase ama no ohun ana osa ye begunu impoto wawo mienso se nice so wo ye young ne ho ofe kwe fige kita no obetimi asan aware funny face so obetimi aware na emomumi se nkra na ona ma face we mo ya kra we wono na ne maame ne papa jai na ne papa didi ne maame atem na mo we maame we wono ne ase ne be mo ne wo ye se wa ye se no ohun enyefe mo nyina mo so magidin nkanka ne wo be me magidin pa wo so kra de se de nkra si hwe wo ne de ohun anodin pa anodin sibe me na yes rawati me tuo kwatwe ba bi etwene wo ma ne hu donti ne nyina ye bɔ mpa ye boa wo ne asere nyame nso se awurade nka won se wo makoma na mo ne wo yire nkasa ma wo na mo mienu kwa mo be fa so mo be hwe nkwa na be ye hwe no mo show mo why nya be ma funny face ko for kire se oboa onye yare bia because obi a yare na otimi tapia bla unti ne be ka dia je wo zo tapia onti o ogbo bia na adwumu da ho sa nso no waka fon ana sesa yare mu difference ana he odo eti se broken heart obi wa broken heart che na odidi pa obi wa so broken heart che na no wofun obi wa broken heart che na no obo life pa ti sa na tie ono ne de no se typing de wa type na munim de akoso oni tirim ni tirim nsem no ono nko ani ni nyame nanim wow eti se ohia enipa mo won nchen na wo ba na cheko be didi watem be do wakome na ni obe ni den papa enya aba ekoye be fa so na obe todo ni be fa so untumi ntone nkone untumi nkuno untumi mono so ati ase enti no wo ye den ya krokro na eso ohia krokro akrokro enti Vanessa na ebesre no se de ekoso bi on de onum nsuo no mani nyina na funum ompimu na ekwan abeda nanum ama na akasa onum nsuo mani nyina na funum ya de na nso ebe Vanessa why oba ware ni no se aware mu tisa na aye nkra no wo stand bi aware ni mutisa na se anana on se Medikal akam ka se papa ohun anasa maame a onni abdaye ba se maame no oye adwuma oye okay o wa abdaye ma ne ma no mu ha o se ati ase the papa no be support na o be support no because responsible father be anim say ye be duty say me hwe me ma ohun which I know na me sure say funny face any every person onya access to enkra no it's me can say ye nyina ye mpa cho say ye bebie mi no say ye bebie mi Vanessa o ade na ese wi obi enu amfonso ni ne ho
ebetumi ato me enti pa na ebe pa na ase wakyɛw sa ne nso mu mienu nyina fa nkyɛ no mpanimfoɔ sɛ bi obɛgya ne nan gu na so a yɛ pepa yɛ ntwa ntonkone dɔda yɛ mu bi mu ɔyia na nso ɔmo fo mo ni nto nkura ni nti wate ase na ɔmo fa nkyɛ na fa sundwe mra enti sa yɛ nyane yɛ ne de ne ho tɔ na so waya ni IGP kwa nya problem ada IGP abem I say IGP say also omo to musafre ye friend na womfa omo friend no phone so omo funny face a womfa I don't know about abeka say Mr. IGP utumi fo mantie ese be no say ka papa you are down pare esro wa wani twia onso so utu ne fo na wanti fa che wate eya futuo na because papa abetu ne fo ache no wow odaroma ache no wate e say ohia futuo na odaroma koso etu ne fo mayen na bia wo futuo ni de na obeti watie kakra mayen aha na bibi adedin ye pena asem ye man so do no ye do ne dodo ye nyina ba say ha ye nyina ye nim say awrade be ma ne nsa so na bibia ye din why tie sre wa wo de funny face ofutuo ne ye de ma o se utie na medical so di o matem no so ne asamu agyan is wo ma na fed up asamu agyan odi na tem na de bi o de ma no e wo se na danfo game si o be ye wonja na o se ka je so wonja kwa na Ghana fo ni nkae o se paneti mu di na tem tu papa asamu ha baby jet e wi ase bi no abaya ye nyew tu de koso aye wa ni nyina ye hwe bi ye twen ya ni mu wi ase bi anu ha obaya unya obi onyewo wo ya de papa so ni ye o yes ni edi watem ni edi watem wow eti mesro ni de koso ana ye mayen ana aso ai medical why wo no medical obonyo medical de no e ba yi medical ho bo mo e ba yi medical wadaroma wa obra no o de esi bia no they say apart on na e be pass de esi bia na yesre mo mo ye nyina ye join hands together na ye kwan a the problem ne be solve no so e be nya ahoto why yesre mo me ye sure say wo so open asem why yesre mo a me nua be ma fani me sre wate papa message a wo ma fani de eye pa ne wo futui eye pa ye mbon wa aware mu kakra e say youth no bi esu aware e bi kire se aware edene ususu se youth person aware a de na wonye wo adwene mu no de na eboa se be ma sisu no person aware a de na wonye be ma ususu na person aware a we wo ho okay ye can say carry wo ho we wo ho value wo ho say one aware na wo kono enye wadwen say wo kwa me abetwetwe sika ma wo nti na wo ko okay enye wadwen sa fa hye wutrim se de na wo pe wa hoto no wo kwa ware no wutanye ya wo nya ne saa ebi awo wo de wo tena Kumase ebi oba na wo kwa ware no o tena ayi akura bi ase it's difference ewom sabi ono otu ni nkontom ro de ne momo ni twim o che no ngugusu di na o me no ebi awo so pe fried rice oni mu ye enti na wato wobo na wakyere no sei ni sei eye nti ase hu so wunua akodi wachi na wunua odi na chi no enye dan ya misunderstanding etimi ba enti ye kwa aware fa hye yitrim say yen sam ensoa enum we enye pe ebi so ebi wa ebi di ho ebi kwa ye fia nanso ye ntwanton kone se nyanto boase enti ase odokro ye simane kasadema ye ho a aware ebe che wow mommy yam pretend ye nware ma ni nwie anase ye nware ma ni nwie ni akofi suban bia enye aba wow de wotie no ma wukunu no a woni ne bebo bra ni hu se mi de mesu ene me ben nie mani hu se oye se ya e mpe me ye se ya me so me mpe na nya kroye be ko ba se titro phones be ma ni phone da ho no hello mommy be ma ni phone da ho no no wakofa no odi a kire nanim no wa bie lock no ko hweso o ko hweso akode pressure na asese o ko hweso no de ye den e your phone anya wo phone wow
Man, if phone, and if you see a friend, is a handset, and then yes, I can. So phone there. Wow, personal phone. Yeah. And your landline is see horn, what I say, ko be able to walk off. See, yes, Ramu. Mommy and she. Near Mwabwa, you. Munko, and I'm hiding a friend. No, into one who into no one will be your friend. Wow. Impossible watching, proud the man in chain. Cause why a good wife, cause why a good husband. Or no one can say ni timu one. So, said we need to go on course on Quandia, ni timu one. Ebe one for. Wow. I don't just send it to us in your baby. Name mum. Mumma yen ho hwefo. Na the man so wura mu ye. E man e die bra. The man wo be ya ne We say. Hwo. Wo bi wo ha. Wo hu we bra. E bia wa afa car ma wo. Wo nam fom wo be frɛ no. Obi di car be so. Obeche wa kwa car ne ho. So e bia car kwa ne de asoma no. Ati ase. No abedada. No abedada. Be ma bi wo ho a wo yire. So na many breaker. Asemo bi di ma kura car wo mo. Some na mama wo mani bre. Ah. So mo shada. They say mo method no ye hu. Mo shada kwa han. 1 month. Oh, e wa kra o. Mutwi wie na mo de kwa na mo asan akosra madam fo bi na o ka bi no waje no so atwi E wonwa me ni ma ko no ka bu enti say no me nwa ma na wo say ye ni da ho obi to because me obi o Facebook me obi o TikTok na me ne kota fine e bi de eye adwuma but busa wo say wona na etina ne so to sen nim na busua e na me tie program yi amusa age on say onim be ba no so so hu no Facebook to say no na ne chat ye wow onim na busua on say da bi wono na be wo agya no hoko. Wow. Until you see, Ebia na eken. Ti asra mo man no. Afen so man ya how back. Ye kasa. The way say treat you kun won na mfofo anim. The way be say treat yen so mo. Ukọ ware anya be man nko na ware no. Wa ware oni na busu ani nyina, busu ani nyina. Very good. Enti en point wo kun nko asa wo me na emi kun to na wo se me hwe no. Awo se wo hwe obia wo ka no ho. Okoko obia wo ka no ho. So waso enu nkomafo dowa be ma ne say nso obeka se wogya o omukwa abeko ama wo wow so mmema ahobrase ene kasade koye entiase odo entna yemu se tna yemu a aware ni bedretri bebre ye ware so I avoid friends nka se na mfonyo eye titro ye man ya avoid friends don't worry ka wa ware mu asem ekire wo na mfofo na ebia na de o ka ho na wo se nyema wo no nka ye garment ma no ye wo ka ho na wo se nye no ye garment e de ma no ti mesre mu mo me hwe ne yie na ye hwe ne yie a ebeboa ye nyina medamas wow na o ka ho no ho de hia me pa because oba bi o ware a bo no osane obi a on ware na onya kwone se twe ne ko sa su dada na no wo mu no ai na director wonim say ye wo bi on ware ya na adwemu do yes ani wo bi a ware a na adwemu no sei so no kwa beboa no ono kwa beboa no ye obi on ware ye na adwene asem obeka ti o ba na se o study wona wo se wo hu so madam finti efuto de ma mi ebeboa me na in fact me kuna to fun ya ma me because ye na o mehwe ene de fun mi kunu de ma no so fun we ye fun iPhone 15 ni wa we ni aba no mo enso no me na wo kata ya am cry nto bi ma ni da enso condemn me wo de eti ya adwene ada wo de ko no so wo ja ma me na papa mu nyina wo ho no akofo bi baba ma ne na etina ada ne wan fa wo nua mo anka ho ama nti adamfo no be ya wo den enye se mfa adamfo but hwe ni yie Matthew point na se choose adamfo no wisely ho nipa obeboa wo ho nipa obeka asama ma na boa wo wow adamfo bi wo be hu secret nyina wo wi a obeka akoka kire be ma ne se be hwa de ene de o yire no ayese ogu ani ma se kwa enso nka wo de wo kunu ne ye wo nua ye wadamfo a nka boa enti nka aware akra de nka da wo be ware be wie na mo aye bibia wie na obi ana fofo aba bia wie na sa obu akwa ntawantawa ba wo ni wo kuntem na eso nkoka bi no se fa so tew ai abra oni ono na te wo bi ye koso enti na ma mi di ka mi ka sa ware ja ye wo hoi wo na wo tu uja ho na wo nim se de esi hyehyɛ fa me obi decide ma wo
So what you say? O hwe na say yema wa tena ho enyema wa chai. Ohu eti adamfo nka adan na ye hwe o ka wa wie ye na no. Adan na no adamfo fa wo ba titiri, adamfo fa CZU. Okay. Samu ya ntafo kra na ewo mu ba wanda. Ada o ware ye na no nua no kra ntitimu aba ho. E wo senka de wi amusi kokros no motete kakra. Emoti kakra. Onkomodie sesa, opie bi sesa, onkasa ye sesa, obibi ye wo hu bia no esesa. Ati ase. Ti saa na me hu senka ye ya beboa ye. Obi wo ho no ma waware awie no still. Ina fofa na no mu ko disco anajo no. Omo an opeso no mu ko. Na wo ko disco na waja be ma no wo fie no ka so ha na emehwe. Wa wo na hofo no mu ba ko betwa ne ho, wo abehwe ho. Ah. Na ko do ba ko be ba no. Wa behwe o no so no ayese car front. Me wo obi opere car front ya na ye mesre. Wo si no obi itinim. So ho. Enti me sam mo me choosing am for wisely. Ye hwe kwan ye be fa so ene nam fofo. E be di nkomo. Ye wadan for pa, ye wadan for boni pa na dan for boni so no. O chen so nkonsu o ta ho kra na ono mu a you never know. Se me srem. Ye srem na ya mo ware ya na efe. Nso ya mu jaya. Ade na ya ye ware ya ade na ye invite amanfo. Nye jaya ya mo me invite. Ehu. Mo me hwe na anya ne say. Ehu. Ye be posters, ye achiche invitation. Anodene. Yes, ram wate. Yes, ram mo ma yen ne fefe wate. Na afutue nim se bi ebi fa ne se enya asempa. Ebi nfo a wo mbeti ase no, mo mfa nya adwuma wate. Ne moa mo. Prep student, obia ne ba bi omia no. Ebi ama me che se mia no osoro. Ebi obi ma me che se omia no hwehwe, ebi e che se omia no wase. Eti sa wo ba ketwa. Wa mia no osoro na ate egu abeka che se wo ma ne mia bi mu twetwe ne se bi. Wo be sa me ne mia. Wo be kire no. Isa na tie. Kwese wo siesie wo dem no wawo. Wo be ko be ba na ba bi ade ne to na wo ba na sesa no. Wow. Udi mpasa wo de ade ne to anso akra na sesa no. Enti wo be ku no. Wo be po no. Yesrem wate. Yesrem. Okay. But I tell you, what the Uber Quack to us. Oh, last word I will catch a funny money, funny nini wife. Last word. And Vanessa. Medikal. When I oba. It's a catch or so oba pamisro. Yes, ye biano. Diamanenka. Yes, so wow for a pamucho. Na munshe na muni in your bemano, and Casanto was him. Said the beya. Edi ekro ye ne nti ase ebeba ye nwa be ma fani onso mesro eme na mesro ohene me pa cho fe ye so wo ye be ma yi be ma nanu madru anyu no me tu ada ma se de tie bia se wa na afom yi o se nwa ba na afom o wo de enkra ne nti mesro monko pa wa asem cho na mompa mo ye cho ne mpo wo ma no kra no Omucho. Oh, na omu nyina mu kamum. Sa mu ntsana kra na mu hu kwan a mu befa so a mu behu mu ho ahumoma na di asuntwe. Aba. Ye dom nyina na mnim se Awurade nti oho beto ho kwa to we wate. Awurade nti obi a. O social media no. Patricia Bentum. TikTok. Facebook, all channels no Patricia Bentum. Obenya. Bia obo Patricia. Abusia mesha wo se bia wo bia no wasan aba. Wo tu kwan no aba. Interview ni de se mo amohwe mo hu se de osikan ni nkoma wodi ye. Nti ntumi za me kokọ do so biem. Nti we de ya ba fi aba na ye die. Nti mesha mo se mo hwe na mo fo no aba wo ye adwuma de. Movie na enwu ye Kumawood na no wo hu no. Eno an egusu aye twa no. Nti bia wo bia betumi afre ne management bi bia ye kama o from a bia be yeku be ye twa adwuma hu no ba bia so a comment na eja na boa na share bi na adwuma no enkwanimu eno ano no eso mo comment na ba me ye hu odo a mo ma yen ya foma na waka me ye hu se de ye nso ye kama nso a mo nkama ye hu na mo support eye Jude TV so no mapa be medawase we did Jude Safu this year. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe and share for more updates.